He's our age. I, rangatai. Kāre koutou I whakauru I te whare haka o te puku ki te matangirua. If it works, it works. There's a difference. Don't make me say it. Let's get on the plane and get it, please. We'll sort it out later. Yeah. Mea tauka, I still got it, bro. He goes, of course I do. Inga Nationals. Nōku anō. O, aua. Ki te wairiki spa. I te wai te mau robe koutou. Sure. Before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Ara Taua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Tihei mauri ora ki te whaiao ki te ao mārama e te iwi e te whānau nau mai hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Ia. Let's go. Let's go. Ko hoki mai te whai kōrero. Shay Milne, Kereama right, kei te whehea tātou. Aha kua te horo kuku o taku hoki ngā mai ko hoki mai. How i horo kuku ai? Ko te murau a te tini, ko te wenerau a te mano. I pai kia hau taku pai nei rarotonga I runga I te mōhio. Kaore he maripi taku tuara. Kaore ētahi te hoha ki aku kōrero. Engari, nā runga I te aroha ki a kōrua ko hoki mai. Oh, tō mawa wai mari e. Me koutou. Me kōrero, kua whakaingoa hia koutou, Ngāti Whakaue, tau orite ana, tuatahi. So that means the legacy e tae an, e koutou te ata koke ki 3-pit, 4-pit, 5-pit I ēnei, hare te mea one and done? Well, e mihi ana ki te kāhui whakahaere, te Arawa Kapa Haka Charitable Trust. Ai. I te rangatira o tā rātou kawe I tērā kaupapa. Ai. Mihi ana ki o tātou huanga o Ngāti Whakaue, kei roto I te Kapa Haka o Ngāti Rongomai. Kia Regatta ma. I urunga I te mōhio e hara I te kaupapa māma. Ai. E hara I te āhuatanga ngāwari noiho. Ai. I rongo mātou, rātou I te taumahatanga kaore kore. Aha kua ahu e kata nei. Absolutely. Hey, me pehe kore, kei te I mō Ngāti Rongomai, kore, I would imagine they bloody partied the house down, I runga I te whakaaro, wikitoria nā matahi, I ēnei kei te ki kao I tau orite. Yeah. Of course, there's a little bit of negotiations, wānanga, hea ngā pai, hea ngā kino, hea te ara whakamua. Hey. Yeah, nō reira, kei te mihi ki a rangitihi, te hea mana rangitihi pene, I te rangatira o tana kaue I te kaupapa, I kaitahi mātou I te rātapu ko pahemo, ki te, whakatau I te puehu, he momo rangawa tea, nō reira, kamutu kei te hari kua I eke, I u te waka ki tōna tauranga. Kei te hari kua koe, Ani Pātini? Ai, well, kua tau te wairua. Ai, hari kua ana. E hara I te mea koira te whainga. Yeah. Kia mōhio ai te... Ko rangatira te iwi kei te whai, yeah. I reckon kei te hari kua kōrua, e ringi e rereke te ngā taki hari kua ai. Hari kua ana I te mea kua tau te puhu, koe kua mutu te kaupapa. I pānui hau te pōhia tenga I tēnei wiki. Yes. And kāre koutou I whakauru I te wharehaka o te puku ki te matangirua. Ai, I hia Shay kia eke rangiura. O wā, I hia te tira. Nō reire, tēnei wā ko ngā kapa e ono o mā tātua, ngā kapa e rima no te Arawa. Me rangiura. Yeah, me rangiura. Oh, yeah, okay. Yeah, koere te top 12 I tēnei Kei te wā. whakai koe? Well, Looks like yes. maybe, yeah. Currently based on those performances. Yes. See? Not based on potential. No, not based on potential. I'm not like some judges who base things on potential. I'm basing things on what I see. Tāku e rongo. Oh, you just e triggered rongo me. nei. Really. And, yeah. Anyway. Why did you get triggered? No, you just going back to our regionals, Aye. and greater transparency needed on all fronts. Engari, te te onga kai whakawa. Kāri pai kia hei tana te ahua tana kai whakawa. How tana kōrero? Well, it took 0.5 and he's going to know that I'm talking about him. Took off 0.5 and said I pai ake tā koutou waiata I tēnei waiata I tētahi atu wahi.
Inga Nationals. Nōku anō. Wā, Ki te Wairiki Spa. I te wā i te mau rope koutou. Engari, kāre I pai kia hau tērā I te mea, that's You kāre don't te judge what you whakawā I tāna I kita. Well, yeah, I might agree with them, but kaua e ki tērā. Well, that's right. That's right. Koera hoki taku Yeah. That might have been the case. That might have actually. been the case. You might go, Well, it was the case, it but was it was way better at Matatini. Yeah. But you could say, ka pihe mena I ki ia, kaore ui rongo I te wairua. bullshit. Nā, engari, you know, e hea kēnei ngā hapa I reira, hei tīpakotanga mana. Ai. Engari I whiriwhiri ki. E ngia pai ana kia ki kaore ui rongo I te wairua. Yeah. Well, Hey. that's subjective too. Well, that's all subjective. Koera taku point, ngā kaiwhaka wānei, the whole thing is subjective. Yeah. Unless we want to This have is a whole other wānanga. unless we want to have a rārangi with koenei ngā tohu hei mātakitaki mau, then we could actually get ngā kōreira Yeah. I te whakawā. Wā, engari, Ne- hea te hua o te matatoki me te head judge me he mea kei te whakaitia e rā momo comments. Well, yeah. I don't know. Yes, wā ko e ai nai nei te mei. Tū ki te regatta, koera te tū whakamutunga. Yes, pia te regatta. Yeah, I rawe. Well, I wera? I wera ana I mate aku karu I te rā. Engari. Engari, Yeah, I ātahua pai te kite I te ariki nui. Ai. I haere mai, wehe ia I tana tepu ki te mātaki. Did I notice a little bit of a subtle logo change I te wai tū ia ki te kōrero, tērā tana tūranga, little bit of a logo on the front of the mea, he ke. I whakaaro, he... Nāna, I puta tērā I te... Oh, okay. Te koroneihana. Te koroneihana. Okay, koera tana logo, ne? Yeah. Che. Brand Engari, change. yeah, tairau toru te koutou. Yeah. Te roa te Pai. regatta e haere ana. Tough So, crowd. Tough crowd I te regatta. Hey, Ki te haere koe ki te regatta, me whakarite koe ia koe a wairua a tinana nei kia kore tētahi pakipaki. Yeah. well, tough crowd. At least, and kāre anō kia ki te live stream, but I puta he live stream? I don't know. But at least kaore ngā waka I tā mai I koutou e haka. Ai. I rere ki tā mātou wā. Tēnei. Yes. Yeah. Engari hoki ana ki ngā mea whakipaki I kia mutu mātou I te mōteatea I ngū katoa. Yeah, kamatau ki te. I don't know. Te Aotearoa concert number on them. From what I hear, mano, I got all the claps. Oh, yes. Yeah. Ana hoa ki te whare wānanga. I reira ngā wana hoa o te waora e... Paki Paki ana. Yeah. Hey, umere ana. Ka pai manawa tō tū mō Ngāti Whakaue e rangi. Ko waiora tō kapa tuatahi a ēnei. Yeah, no, nō reire mihi ana ki te ariki nui. True. Te ātāhua te kaupapa me We Happy? Yes. Crew camp. Yep. Tai atua We Happy me tūhaurangi ki reira. Yeah, ko ia te kai raku. Yep. Super sub. Mo te get. Yeah. Nice. Yeah. No, I pai. I Would you paki win? wera. Would you win the best guitarist e hoa? Probably. I paki rātou ki a koutou? Bro, actually, yeah, I pai ake rātou I tēnei tau, must say, even though ahua iti ake te Yeah, well, Hunga I Mātaki. hariki me I rahi ngā tāngata. Pai Yeah, ake. I don't know. Tough crowd, because I remember when we performed there i Te Rātou, they were lovely. Last year wasn't too bad, eh? It was better. Yeah, hua paki Oh, we rātou. gave a bloody heitiki away. Yeah. That'll do it. This year, no heitiki, no claps. Ahoi anō. He rohe tātātou. Ai. E te whānau kaore kōrero hi ana. Te aroa ko te kaupapa o te hōtaka nei, ko te Whenua Moemoeā, 10th Australian Māori Performing Arts Festival. Ka tū hei tēnei mutunga wiki ki te Gold Coast Sports and Leisure Centre. Yeah. E iwa katoa ngā kapa ka tū, e toru ka whai wāhi atu ki te matatini. He whakataetai kei te haere I te mea katoa, ēnei kapa, he kapa whakataetai. True. That's me, Yeah, eh? that's great. yes. That's great. And I feel like ko tino kite I te kaha whakatairanga tia o tēnei kaupapa ni. Ai. I ngā ua ko kite I rungi taku algorithm. Ai, tika. Well, I don't know actually, because e maharana o te rātu regionals, I feel like every bloody video I kitea hau ko te tā tētahi kapa whakarere atu I tētahi Māori o konei ki te āwhina. I haven't really seen that this round. Well, it happened.
Okay, oh, I'm sure it did. Ana kei te rere ngā kaihaka i nei kaua ko ngā kai whakaako. Koia. Engari ki tētahi mea kei te rongohau o tirai ki te anau roto i ngā socials, e piki ana te kounga o ahitereiria. Te ahua, te tino kei te piki hoki te wairua tātā whainga. Yes. I wainga i ētahi kapa. Yes. Kapa ōrunga pia. Ai. Wera tāku i ki te ai. Well, he nui ngā kaupapa e whakahaere hi ana ki ahitereiria i ngā ēnei, i ngā tau kua hipa, ngā kura reo, ngā wānanga, kei te piki. Well, I think, kei te huri, i ngā tau rua te kau ko pahi mo he matāho tērā ki te ao Māori, mō ngā Māori kei reira. I nāia nei, he whakataitai. Ne, he whakataitai kei reira ētahi kaihaka no kapa ke atu no Ngāti Ranginui no ngā kapa o konei ko hoki ki te āwhina. Nei, it's a legit competition. Nā, he tika, legit comp. He tika tira. Kamutu, ko te te honga mea ua. I ngā wā katoa, tāku e mātakitaki nei, tāku e whakaaro nei. I ngā wā katoa, ko te te honga mea ua o tērā rohe, rere ana ngā Māori ki reira ki te kimi te oranga. And unfortunately, ko te ahurea, kaore namatahi ana i runga i tērā rārangi, ne? Nō reire, ētahi wā e wātea ana rātou, ētahi wā kaore te wātea. Ko hoki mai ki te kāinga, whatever the situation is. Well, and i ai nei, kei te ki te hau, he tika ngā pūrongo o te wā, he maha ngā Māori kei reira. Yeah. The most consistent team, eh? Ko te kapa, ka tae ia te pupuri i ngā kaihaka, koera te kapa katoa. Koia. A koera tāku i ki te ai. There's some heavy hitters in some of these kapa. Nei, kaha amu ngā tāngata ki te utu ki tai mai ki te whakataitai o te Arawa, engari ka tirohia tēnei, grandstand ono te kautāra, kaumātua whā te kautāra, kua tai anoiho te hoko i ngā tikiti mā te ipurangi anō hoki. Ai maharanau te rātu haka yarns, i kōrero hea tātou tēnei, ana i waia mai, i ui pia tātou i a waikāmihi, and was it her or someone else, i āta hora i ngā whakamāramatanga mō tēnei, kamutu i aroha tātou ki i ara whakamāramatanga, mō te nui o te utu, ki te hautu, i haratime he tarahiti kei reira, ki te bankroll, i tētahi wāhanga, they have to pay top dollar, Kāre hoki rātou whiwhi pūtea i te matatini. I rā tu āhuranga katoa nō reira, koene ngā utu. Ka mutu he whairo o ngā Māori o reira. Well, yes, but, you know. Well, koera te tai āhuatanga e kaha kite ana ki ngā kapa o ahitereiria, kei te kaha pena pūtea, raffle atu, raffle mai. Neke atu i te kotahirau rua te kau mano tāra. I te utu i wā rātou campaigns. Nō reira, kei te mihi atu ki a rātou. Well, he maha te merch anō hoki te rapea kua tai te pena pūtea mehe mea kaore e kaha rawa te hoko nātu. Pirangi au te hoko ētahi o rātou merch. That's cool. That's cool as. So, ai pirangi anu, nō reira Draymar, tō koutou kapa, tono mai ētahi merch, and I'll wear it and keep it. Rau, ko ngā pito kōrero o te whakataitai nei, ka tū te pōhiri hei te praere, tahi PM ki te 3 PM, ana ka tīmata ki te tei pōhiri nā te hunga no Te Whenua Moemoeā. Me pēhe kore? Ai, ana ko te wāhanga tuarua ko te pōhiri Māori. I tai atu au te rātou. Ka tai atu hoki ko i tēnei tau? Ka tai atu au te praere, i rawi. Ka tū koe ki te kōrero? Kareke. Whakahua. Ka whātaihia kia tū koe hei kai whakawāpea? Ko. Engari, nāna ka tai atu ki te whakahua i ngā mahi. Hopu i tahi kōrero. Ngā uri i herahi. Ko tētahi o ngā kaihaka o te kahuariki nō ruatoki ia. Ana i Wikitoria ia i te whakataitai kura tuarua ruamano mā whā. Oh, okay. Roto i e te ratima. First equal me kahurangi mā. Sure, okay. So, what? Kua toru te koutou e whakatāna. Well, tata tonu i still got it though. Oh, okay. Taku i ki tēnei i roto i ngā whakahua. Sure, okay. Hoe patuna, bit of a shout out. You know, I know we talking about whakatās and still got it. Sorry to come back to Te Arawa land. Hiwaroa, still got it. And kei ahitereiria ia. Yes. So I guess it's still an ahitereiria. Still got it. No. Mea tauka, I still got it, bro. He goes, of course I do.
Hoi anō. Yeah, kapa tuatahi ka tū hei te iwa karaka i te ata whai pūmanawa. Nō reira, ko te kapa nei i tīmata i te taurua mano te kaumā iwa. Anei whai wāhi atu ki te matatini i te rātau anō hoki. Yeah, Aiden, ko Aiden te kaiako, kai haka o mua mō poi piripi. Ah, yes. Yeah. So whati atu rātau, ka waihangatia i ata nā ke kapa, me tagi pitlima, nā rama ka kōrero hia rātau a ko tatake nei. Yeah, I roto a Aiden i te kapa o poi piripi rua mano mā iwa? Yeah. Ngā kōrira? Yeah. Hei katai. Because it's funny. Oh. Mena i ki te koe, Yeah. I kākata hoki koe. Rātau ko te bro, audi. Yeah. Anei, miharo te kapa I nei. tū rātau e mua i a matau i te matatini, te matarau o ruhu. Ia, tātou i te rangi tuatahi tātou. Yeah. Anā, ko te take i kōrero rātou mō ngā kōrira, ko tō rātou haka. If I remember correctly, it was about te whānautanga mai o te ira tangata. And then koera te o ngā rāraki. Au mai ana i ngā maki. I think. I could be wrong. Yeah. But, yeah. You're making it up, but it sounds great. Yeah. Hoi anō. Well, I tuatoru te kapa nei te rā tūtau. Ana te kaunoiho pia ngā tāne. Yeah, engari So i kaha. mean. I kaha Yeah, rātau. yeah. I kaha. So, no, they're going to Yeah. be one of my kapas. Te Okay. hia moana. Ai. Kapa tua rua tekau miniti ki te tekau karaka te raranga whānui. E whakanui ana te huritau tekau marima o te kapa nei te marama o akuhata. Kia ora. Te hari huritau ki a koutou. Kia ora. True, ka pai. Ai. Rua tekau miniti te tekau karaka te Pini. kapa O, o te hautawhiti. koe nei ngā favourites, ni? Wow. Alright. Koe nei te whānau. Te Ai, wai ki ka te mihi kōrero. mihi nui ana. Ai ki ngā kōrero. Been doing it for a while. Ne? Yeah. E nā, ke hoki anō ki tō kōrero tuatahi, ko te kapa e tae ana te pupuri ana kaihaka, pupuri i tērā IP, Yeah. ne? Tae te whakawhanake mo tērā wāroa ko ia, generally, kawikitoria. Yeah. Kamutu must be he whairawa i te mea i hia kene ngā Māori no Aotearoa kua whakarere hi atu e rātau ki te āwhina me ngā waiata, ngā titonga rereke, nā Eugene, rātau ko karanama mā te whakawātea, nā tairoa te tahi atu waiata, nā pere tētahi, so yeah, must be resourceful. 5 miniti i te tekau matahi karaka manawa mai tawhiti, ko rātou ngā toa whakaihu aka i te Right. rātu tau. They'll be mean. I only know that they'll be mean because nā rātou a Montel i Manaki i te rātou, and they were funny. They had some good yards. True. So, good on them. And a bit you of, know, they've got connections to whangara. whangara. And you know the te wā, you know, the generation which they come from, because they got Mai Tawhiti in the name. Ne? Koera te wā I puta I rātou. I tupu au ngā tūtas. Early 2000s. Yeah. Mai Tawhiti. E nā, ko te kōrero o tēnei wā e, ko te whare haka nei ki te Koia, atera ki koia. te There's a whole lot kohia of- tāmati. Ai. Yep. Yeah, what's next? Ngā manu pūtohe. 11:45 a.m. He kapa I whakature I te tau 2020. True, Logan Piripani. Ka pai. Ana, i aku mahi rangahau, he kaupapa tēnei ahara I te mea he kapa noiho no reira kua whakaturia tēnei kaupapa ki te whakatupu I ngā tamariki Māori ki te ao kapahaka. So Kia they ora. have like a grade. Kia ora. Yeah. So hea tāhua. Whakaimi mai ngā uri, kia mōhio rātou, kōwai rātou, nohea rātou. Well, ko tae tātou ki te whakareanga o ngā Māori I whānau mai I ahi te reiria, ne? O, kore ko ngā mokopuna pia. Ko ngā I whānau mokopuna mai. pia. Nō reira, nā, hea tāhua, and it's more than just kapahaka ai. Ko Ai. te Koia. tāku I ki tai. Ai. Ana kau hoki ngā mahara ki te koronei hana I tū I tērā tau I rere mai tēnei kapa kia tai mai ki te koronei hana tuatahi o te ariki nui. That's cool, Lee. Yeah. Good on them. Yes. Next. Ko te kapa o ngā uri ki tai o rehua, ko atapahi I te tahi karaka. Sure. Ia, no poi hākena. Ana he ahua rereke te whakaraupapa o tēnei rā I te mea ka whakatā, and then e rua ngā kapa. Wātina, e rua anō ngā kapa. Sure. Yeah. All right. Must be no te taitoke reo, Ngā kai whakahaere. Hai. Kiri homa. Okay. Aua. Okay, rua miniti ki te rua karaka, te kahu ariki, anei wai marie te hōtaka o Haka Feels I te kapa nei, ai tai atu
mai oha. Ana, yeah, he super sub. Ai, kōrero hia, toho. Ko rehua Selwyn, kua rere atu ki ahi te reiria ki te hapa i tēnei kapa. Nā, mō koutou kāore i te mōhio, ko rehua. So I don't want to talk about it. Ai. He kaihaka o mua mō raukura, kai tātaki mō raukura, kaihaka mō Ngāuri o te whanua back in the days. Kei roto i aia tēnei mea te kapahaka. And ko ia, te kai kōrero, main kai kōrero, mō ki ngā shows o te puia. Yeah. Does a great job. True. That'll be good. No, he's been there. He kaihaka hoki ki Waitangi i ngā tau. I ngā tau. Yeah. Yeah, that's right. And Must be on the big bucks. And te is very good at jiu-jitsu. Tēnā paia. Yeah, engari i rawe te kite i ngā kiriata o te kahu ariki. Yeah, e hia moa ana rātou kia tai mai ki te mōhio Matatini. me he mea kai te utua rātou. I te rātou ko kimono hoki tētahi ne. Ne? I rere atu. Ai. Sure. Whai wahi atu ki te kapa o te kahu ariki, I think. Right. Me he mea kei te utua rātou kia tū hei kaihaka. Yeah. Gotta be. Buzzy. Gotta be. Wow. Tukua ka haere no tukua atu mai koe. te tono. Ka haere no atu koe ki tētahi kapa i ahi te reiria mo te kore utu. Free trips, ai? Yeah. Mena e mea ana. Nau mai, ngā wiki e toru, e mua i te tū, mā mātou koe e pīkau, you know, manaaki mō o weekendera, I'll be like, Yeah. Hōtera miharo. Me? let's go. Ko te kapa e whai ana rua tukau menete ki te toru karaka te hono i ngā mātai pūrua. Yeah, no poi yeah. piripi. Kia ora. Yeah, he kapa hau hoki tēnei no reira, yeah. Ana, hei whaka kōpani i te rāko tō kapapada. Whare haka o Nārama. No Victoria, no Poipiripi, Melbourne. Ai, iwa e hara i te me kaharawa te awhina i a rātou i tēnei tau. Not at all, actually. Irangi, ko awhina koe i... Mao Muge. Ko awhina koe i roto i ngā Ka tai atu ki te i a rātou a te praere. Ko taiki pitli te kaiako matua. Ko ia te mea whakairi i ngā kiriata. The uploader. Ai. Whanaunga uri o tauranga moana, te mautere o matakana anō hoki. Ai, ai, Hi ai. selfie koe me te pro. Yeah. Hey, we pere anei tō tangata. Kei te mahara i aia ki te homai te pakipaki, ki te hōtaka. Oh. Ko ia hoki tērā i ngā tau. Engari, he tino ka waiata. Well, me hoatu tātou i te pakipaki ki te braura, mō tāna whakairi i ngā kiriata. Yeah. Yeah, so kare i te tino mōhio kai te pehea rātou i tēnei wā. Engari, ko ngā kaihaka kei roto i tō rātou kapa, kua whārima tau pe Yeah. e noho tahi ana. So, Yeah. Ana ko ngā kapa kaore tu, ko te hoi ki matangi reia me te aranga nui. Yeah. Ia, te hoi ki mātangi i reia, koe i rā tētahi o ngā kapa tautohito o tēnei rohe. I think, neki atu i te toru te kautau, pēr, o rua te kautau, i whakanui e rātou i ngā tau tatanei. Now, tētahi o ngā mea kua puta mai i roto i taku algorithm, ka rau te mōhio me nā rau ni, mōhio te algorithm o Instagram i te kōrero a hau mō ahi te reiria, me nā rau ni te kaha taku mātaki a hātea i roto i ngā wiki tatanei. But te waiata tira, iwa te kau mā whā, e ko ana. Ne, ahi te reiria, iwa ki tōria rātou i te waiata tira i te rātou. Ana e ki te au, Uncle Dave Tāpene. Now, ko ia te conductor, nāna tira waiata tira, I would say, now obviously he's tautoko now, but i reira ia wawara. Ie, rātou ko Muriwai mā. Yeah, koe ra take tino piri ana te whānau hopa, whānau i Haka me te whānau Tāpene. Yeah. Hoi anō, I would say Dave Tāpene, greatest ever waiata tira composer. I'd say e toru e whāpea ngā waiata tira, kōti aia, Wikitoria. Bro, I oho rere au i te wā i mahi rātou i te Bohemian Rhapsody. Yeah. They got a standing, the buzziest thing. Kaori wini. Kaori wini. E i tū ngā judges ki te pakipaki. Yeah. Yeah. No, hands down. No, yeah. Yeah, undisputed champion of the chorals. Ai. And e whakahaere tonu ana i te legacy kingi I Haka. Ka heke e rā mātauranga ki te whānau tāpene, tangi tonu ana te ngākau ki a Bones, tētahi o ngā tuākama, ana, engari, haere tonu ana e rā akoranga.
Me. Angies, but yeah, ahi te reirea, ka pai. Yeah, so ara ngā kapa e iwa ka tū ki ngā whakataitai hei tēnei mutunga wiki, ana i ngā hunga ka kōwhiri a rātou, i ngā kapa e toru, ka haere ki te Matatini, ana ka whakatauhia ngā wāhanga e whakawā ai rātou hei te tainga ki te whakataitai. It's buzzy, yeah. Yeah. Let's get on the plane and get it, please. Sort out later. Yeah. He rereke ngā āhuatanga whakahaere a tēnā komiti, te mea te Arawa i te āhua a mai te tukuna o ngā wāhanga āhua tahi marama ki muri. Ai. And then tēnei mea, rima meneti. Te rā tonu. Hey, ke tūpato Kereama, you might get hey! Kaurea mea i tai mai. Hey, tai ana koe te tūatu, if that happens. Hey, bro, super sub, kaurea mea i tai mai. Ka pai, wau. Koe kei te whakawā i te haka. I want to do haka. So ko te kaiwhiriwhiri matua, ko te kāhau tū Maxwell. Right. Ana i te toinga o ngā ingoa Wiremu Tūpito Maruera, Dan Vaka, Junior Tana, ko tangi wai. Che. Te rauhui angata kutia, tūhoi huata rangitihi pene. Tamsin Rose Pue, Hani huata rangi media i Hakara, Kelly Hinare, Dr. Donna Mariana Morrison, rātou ko Pīmia Wehi. Che. Pai. Ai. Pai te rārangi kaitaka wā. Ai. Ana, ka huri ki te crew cam, he pēhea te kōwhiri i ngā kaiwhakawā nei. Kei te mohio koutou ki taua tūkanga? E ai ki te kōrero, ko ētahi no te executive o te Ai. Matatini. Koira i ngā wā mua, i ka rere atu te exec and ko rātou ka noho hei kaiwhakawā anō ki e. Kamatu, kia mohio tātou, ka retaia e te Matatini te hoatu i te pūtea tautoko ki tēnei kaupapa, ki tēnei rohe, ina rā hoki e hara rātou i te taxpayer o Aotearoa. Nā reira, ko ngā rohe o Aotearoa, anake ka whakawhiwhia ki te pūtea tautoko a te Matatini, engari anō tēnei rohe. So, ki taku mōhio koira te pūtea tautoko a te Matatini, he te aki ngā judges. I don't know. Ai. Matua Isaac, perhaps, mana tātou e whakatika. So, it's tākere te tiro nei ki tēnei rārangi whakawā, very old school, eh? Yeah, well, no, good little mix there. No. You know, you got the battle of the 2000s. Yeah. I roto nei, ne? Mr. Dan Barker, you got Donna, Pīmia, Kelly Henare, Tūhoi. Ko te rau te pōtiki o rātou. Ai. Rāua ko... Rangi Media. Rangi Media me Junior. Ish. Oh, Junior. Ish. He's our age. I, rangatahi. Okay. Me, anyway. Yeah, kia ora. Yeah, no. So looking forward to it. Three groups. 3 groups go through. Maybe one or two too many. Ia wā koe tai o ēnei kapa i... Kei te āhua ngohe ake te ngākau i ki ngā mea o hitareiri ai te mea. He mea nui. Ai, Kia te hoki rātou, mai ki te kāinga. Te hoki mai ki te kāinga, so pai ana. Engari ngā kapa e toru. I know one tētahi tau I pull out, tētahi hei. Ai. Yeah, rua mano, rua te kaumā toru I te... Yeah. After Oh, COVID. Yeah. So, I ua tērā. But, ki taku te tiro, I tua, I tai atu, e rapu anau te ingoa. Toru te kaumā... Toru te kau... Mā toru? Koe anō te ingoa. Te hautawhiti. Toru te kau mā toru rātou, e ngā prelims. Nō reira, you know, they smoked... He halfway tērā, Yep. you know. Tata. So, e hara te mea... Me... Kei te piki te taumata. I aha te kahuariki. Kaore rātou e whai wāhi ki te Matatini. Oh, sorry. Ai. Engari, kia mata ki koutou I te hōtaka o Haka Fields, e hia kai ana. Ai. And they'll be there. Yeah. And you know, I still see AG. I still see the Brodre, but I still see his Manaia roots. Yeah. I roto I taua kapa. Yeah. I still see it. I hope that we're watching Kapa Haka, not 2 individuals in front of a group. Hey, I think ēnei koera te mate. True. I ahau ka mātaki I te rātu tau. I hāngai ngā nekehanga katoa ki te tokorua, engari anō te kapa. Nō re and as a viewer, and probably as a judge from New Zealand, kāre koe I te pirangi ki te I tērā.
Well, Kei te I pirangi don't know. ki te kite I te kapa. I don't know. I don't know. Because tira ētahi kapa I Aotearoa nei ka pēra. Not cracking it. I'm thinking, well, Angi tours. Oh, no, they're not centering it around Pere? just two people. No. Kei te tātaki a pere I ngā mea katoa. Ka reo te ki, kau e tātaki I ngā mea katoa. Joel? Kei te ki hau. Oh, no, sorry. Corey? Just, Kei te mahi ia I ngā mea katoa. me taki I ngā mea katoa. Moi hari te mea me taki. But centering the whole bracket around individuals, I don't know if that's the right strategy. Ngāti Whakaue, te ngāwari, you fellas centered everything around her. oh, he momoa te ngāwari. Well, all I'm saying is, if it works, it works. There's a difference. Don't make me say it. Okay? You already What are I'm saying saying is that maybe I'm hoping the lessons were learned from the last Okay, regionals. yeah. And then we will see. Because there's some talent in there. I agree. Hey, I mean, no, Whare Pōrero's not in there. Engari, kei reira rehu e nani. Ai. So, yeah, no, be interesting. I te kōrero ahau ki te hunga, hara te mea uri, e rangi I tupu ia, Otene. I was talking to Otene this morning. Whakara, I'm just going to say that. Te kōrero ki Otene. And tētai mea ki ia, and I'd never thought about it like this. E ka ki ia, ko te o ngā mea ahua pāmamai anau, I ae e tupu ana. New South Wales, I kōrero New South Wales ia. New South Wales ko mātou, e nei ki ko mātou te rohe matua. And I ane kei te kite ko Queensland, and Melbourne kei te puta mai anō hoki. Ia mātou I reira, ka ki ia, ko mātou te Melbourne o tēnei wānei. I was like, whoa. But kei te tika ia, Queensland, ngā kapa o tērā takiwā, Yep. kei te tino pako rātou, ana he maha ngā kapa o Victoria kei roto rā I ēnei, and kei te ahuatika I New South Wales, me kaha ake koutou. Ka mihi au ki nei kapa I te mea, he wero nui te kimi I tētahi wāhi prakiti. Yeah, bro. You know, kaore taia e te rātou te haere noa atu ki te marae ki tētahi kura rānei. I want to say, Me- tētahi matatini ki muri, I haere atu ngā kāmera ki te tiroto ki a Manawai mai tawhiti, or one of those teams, I te prakatihi rātou I te park, on the tennis court. You know? That's an arama there. Yeah. Just at the public park. Yeah. Oh, ko whai whare rātou I nāi nei, engari I ngā tau e rua ko tahaki nei. Literally, we're off to Quiro Park whānau for practice. Yeah. Yeah. Like the girls doing the marching band at Mātātua Marae. At least there's grass there. yeah, true. Yeah. True. So, you know, ka mihi ki ēnei ki ngā kaiako. Right. There's a lot of, I just want to say, taku whanaunga, Mr. Ngāpui, shenanigans boy, taku whanaunga Rōpata Matthews. Oi. He should have been in Manoa mai tawhiti. Kei Perth e noho ana I ēnei. Oh, but he's anti-kapaka. I know, but hey, he pukinga tērā. Could be jump on the gat. He was a guitar multiple years for ngā tūmanako, you know. He'll be on the mihi mihis. Yeah, or something like that, you know. But, you know, there's a lot of our Māori Yeah. that o tātou uri kei reire mahi ana, they should actually take the opportunity ki te haere ki te tautoko e ngā kapa. I'm thinking about Mahi Nikora as well. Well, he used to. He used to be in hoi ki Mātangi Rei or True. tōna ki kapa. O mahi ngā mea tuhi. Yes, actually. Hey, Yeah. Tērā pēr kua pākia rātou te kapa haka burnout. tērā pēr. Tērā Tērā pēr. I pēr. like the Yeah. segue. I'm Yeah. not ready to move on yet. Okay. Yeah, me too. Okay, taihoa tērā. I roto I te bracket nāra mai tērā tūtau I whakatakotoria e dagi te tono kia haria te whakataetai arohe ki Melbourne. Kāri I rongo kōrero, ka puta ana te pānui, ka tū ki Brisbane. Anyway, move on. Okay. Yes, and on that note, top picks. Te Whenua Moemoeā. Yeah, okay. Ngā Well, hua I te taurua manorua te kaumawha, tuatahi manawa mai tawhiti, tuarua te hau tawhiti, tuatoru, te ata whai pū manawa. Okay. Yep. Okay. Well, yep. So, So tuatahi ki au nei te hautawhiti. Tuatahi ki au, te kahuariki. Yep. kei reira hoki aku whakaro te hau tawhiti, tuatahi. Tuarua, obviously, te kahuariki.
Te hautawhiti. Manawa mai tawhiti. Oh, yeah. And Yeah. that's who I'm going to go namatoru. And, yeah. Tuatoru te kahuariki. Tuatoru. No. He's just remembered, I've got whānau and... No, I forgot about manawa mai tawhiti. Ai, I'm going namatoru rātou. Only purely because kaore no kia kite I te paku socials, kaore anō, I'm basing it purely off what I remember last campaign. And Well, that'll mean... I'm going to put manawa mai tawhiti at second, sorry. Okay, and ko ai te, And nārama third. and pehua... Coming in on the rear. Yeah. Last group of the day. Pea o kutu Beautiful. picks kahurangi ma. Hape kahurangi? How to, well, go to 1 to 3. 1 to 3, okay. Te hautawhiti, Ai. te kahuariki, and manawa mai tawhiti. Wihapi was at the gas station while they were picking up the pew-pews, eh, bro? Yeah, ki te Drake, ki te BP, ki Ferry Springs. Oi, haere mai ia ki Aotearoa. Ai. Ki te kohi. Ai, Wow. nā hea. Koe i ngā pipi mo tō rātou Oh, i kapa. hara mai rātou ki tō tātou regions? O nā? Oh, kāre Oh, kore. waiwa. You got money. Yeah. And I reira hoki rehua, te super sub. Tiki coffee. Ai. Ko wai tō tuatahi? Te hau Oh, yeah. tawhiti. Ka pai. Ki au ko... I'm just going to say for the Kaz Dre. Yeah. They'll come in from not making it straight to first. Yep. Kahu ariki, tuarua te hau tawhiti ko te waikamahi tera? Ai. Right. Ai. Manawa mai tawhiti. Yeah, koe ra hoki taku rārangi. Yeah. Ai. You got any Tamiana? picks, Tamiana? Yeah, no, yeah. So, tuatahi te hautawhiti, tuarua manawa mai tawhiti, and a little bit out of left field, but our whānau from Sydney, Rāranga Whānui, OG, te huinga waka, Actually, I was long seeing their, time stalwarts in Australia, Kapaka. So, yeah, I've got my Rāranga Whānui whānau. I seen a photo of them actually. Okay. Yeah, they look Kia ora. All right. legit. Yeah. All right. Sort of a Ka pai, Tamihana. kurutau. Te raranga whānui. Yeah. Rākau. Ka pai. Yeah. Well, te tūmanako, ka miharo te rā, and Dre, I'm really serious. Tonoa mai ētahi merch, and I'll send you fellas some Haka Yarns merch, and we can do a swappage. Doits. Kia ora. Yes. See you fellas all there. Tonoa mai koutou katoa i ngā kākahu. I want to say, designers. tērā te tahi atu kapa, maybe it was them, I tērā atu regionals, tono mai ētahi merch māku, but you sent a small. I don't fit a small, and so Anu Pātine got it. Yay. I'm in a large these days. Ka pai e te whānau e mihi nui ana kia Kereama koutou. loves a beanie. I'll PM you, Dre. Kereama loves a beanie. Yeah. He kōrero anō, kare kau. E mihi nui ana kia koutou e te whānau. Just kia kaha, everybody. Yes. Yeah, hard. No, pono. I'm really looking forward to this weekend. It's a weekend of hakas. Rato, me te taitokero, it's going to be pumping. Yeah, kua wātea tātou i nai no reira katoa te noho ki te mātaki Kia ora. ki te kapahaka Yes, mo te yes. roanga o te rā. Anyway. Anyway. E tino ihi ana tēnei pai kōrero o tira te motu whānui ki te mātaki i ngā reka o Te Whenua Moemoeā. Teka, No reira, kia kaha koutou hei tēnei mutunga wiki. Ani, kei te mohi o koe e ahu mai I hea te ingoa poi piripi I hea? Kao. Mohi o koe? I ngā wā o mua, it was called Port Jackson. Oh, yeah. And how does Oh, no, that's Jackson not poi Piripi. piripi. Sorry. That's poi hakena. Oh, okay. Poi hakena, Port because it was Yeah, called Port... Port Jackson. Yep. And was Melbourne Port Phillip? I don't know. Oh my God, let's wrap, guys. Oh, wow. Let's go, Adi. Keep that in. Thank you for that geography lesson. E mihi ana kia koutou noho mai ki ēnei wānanga huhua. Kia kaha te tū hei tēnei mutunga wiki. Tēnā tātou. Dudes. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Dudes.